Hello guys, me will be a cover a trending news ewo Imadek TV so. Na ene video amede bremu na semoni ensem kache. Ewo semeka edika. Ena esanso edihwe enu nti na magebra mede eba besomo na nsa na no mede aseda Masamji Casual Fashion Clinic ena afenso Gateway Senior High School. So wo mo aboa me ama mitimi edi dwumadi bremu na. Trend video trend no. And say Lebanese ni bi and what threaten obi. Ewo video me bebo e de atwere mu na ansa na ne nkwe video ne ember. Yeah, somebody in the shop. Why you take this thing down here? Huh? Come out. Hey, Allah will get you here. Come out. I beg. Come out. Fuck, come out. Yeah. Why you take video? Yeah. Video no ene twagu ye ne nyina happen wa Accra. Na anu ya na video we etwagu ye ne sen store onna no na owura bia e frɛ no Osman ebe pake ne car ewo ne store nanim ma ebe ye 1 hour na ometu ye na asama de ton aye slow kakra na ohun Osman no no ye na adwen se okoka kire no se adentina wa be pake ne car 1 hour ni na ometu ye ene Osman ma ne homne so achese ne buafu ehwa na okotwe sekan se muhu no ne video na etwagu ye no okotwe sekan se nkode ba betwetwa papa na nkode ba be wo no chese o tweti na ani na eno na ne aba betodwa ama video na cover ama Ghana apolisifuo ensa so Osman mu a wo mu ede ne fa emra kwan so sesi aye kasa Osman ewo apolisifuo akache o mu eno no edi se de emra no esi etie na anopa ya yenka bi nhyiamu na Mr. George Akufu Dampare ede betu dwa se enche bia na no 12 April wo mo ene shop owner no edi nkomo ewo Telegram so na no na mo hu se sa threat na Osman threat no na ade a affect no pa ye ntino oda hospital oje ayarehwe ntino emra eno ene Osman edi ewo apolisifu akache pa na nhwehwemu etre se na no 13th April no na Ghana polisifu ene Ghana fo bi ekọ hospital honom ekohwe shop owner no se de na pomudin ho esi etie na omutu na monko ye no na chese bibia eda na akwa mu achese bibia entochima ewo ne ho aye de aseda ema Ewrede Nyankopon na Yesusu se Osman no oye Lebanese ni no emra ene no ebedi meda bibia sese onya abre ehwe me kofa trending news free Osman ene shop owner no akache ede ebremo meda Samji Casual Fashion Clinic kase se wo mo asomas ne ama mede dwumadi ebrem Samji se opama de se tailor ni bi adu hwamo na unya style empam enko ba bi apese kwa mesho da no wani Samji Casual Fashion Clinic no baby bia ede amao sanso na se opese o customize bibia ho ema se ushu oheo na bibisa Samji ni nyina ewo nakachi ye wosunyane odomase obetimi afren ewo number na etwagu ewo screen ne so no Gateway Senior High School simen kancho se watwe BC ensohwe no awie na apese onto aso a ende Senior High School American fo ede amawo abebre mu no ene Gateway Senior High School ose oye courses bi etise home economics business and afenso no general arts ne anema bebre so oba yen environment na serene oba uhu se tie enya de a oba bebo kokwa asa bia no wakonemum wo bekye wade se de be ya onso no wasi nsohwe na edura obetimi atwa na watwa ne yie aha ena mede besi medamase emamo ene hye medin ene Akosua Diamond.